Savremeni način života i moderna civilizacija, pored svojih dobrobita, nažalost, ima svoje negativne strane. Mi smo svjedoci u zadnjih 10 godina da mlade generacije upadaju u jednu vrlo opasnu zamku koja se zove internet i provođenje veliki dio svog radnog dana ispred ekrana uz videoigrice i neke internet aplikacije. Ja kao trener koji se bavim profesionalno preko 20 godina mogu iz svog iskustva da kažem da sam primijetio da nove generacije imaju veoma lošiju motoriku, veoma lošiju motivaciju u odnosu na djecu istog uzrasta koja su kod mene dolazila recimo 2010. 2007. i tako dalje. S tim u vezi treba ograničiti vrijeme djeci koji provode i treba više ubaciti fizičke aktivnosti. Klubovi tu itekako mogu pomoći jer svaki klub osim te fizičke aktivnosti ima i odgojni karakter. Djeca u svakom klubu i na trening moraju osjetiti da su tu dobrodošla i moraju osjetiti da to što rade da je korisno i za njih i za društvo. Naravno, tu idu i neke stimulacije, idu i neke nagrade, diplome i sve ostalo. I sve u svemu, klubovi moraju da imaju i određenu podršku naše i lokalne sredine i naravno i države i nadležnih institucija, jer jednostavno moramo svi da prihvatimo taj problem i da se borimo protiv njega. Pored tog moderno nazvanog ekranizma, mladim generacijama pružaju se velike šanse da dođu u sukob sa zakonom i da uđu u jedno nezahvalno polje koje se zove maloljetničko prestupništvo. U prvom slučaju tu uvijek zakaže porodica, onda i društvena zajednica, tako da svi ti slučajevi su direktna posljedica neformirane i nestabilne porodice, a kada je u pitanju sport i uključivanje u jednu drugu sredinu, u jednu drugačiju atmosferu, u jednu pozitivnu atmosferu, u svakom slučaju takve mlade osobe mogu veoma brzo da se izvuku iz tog lošeg društva i tih loših običaja i da postanu bolje osobe. Ja sam u svom završnom magistarskom radu upravo obrađivao polje maloljetničkog prestupništva i hvala Bogu izdao sam i knjigu na tu temu. Tako da sam cijelo ovo vrijeme na dvije pruge, što se kaže, kroz klub pokušavam da spojim i to stručno znanje u radu sa mladim osobama. Moram da priznam da sam imao takve djece koja su već bila na pragu da odu u stramputicu, ali su rezultati pozitivni i moram da naglasim da treninzi djeluju dobro i kod fizičkih problema, čak i kod blažih oblika autizma, tako da bi preporučio svim roditeljima koji vide bilo kakav problem od prevelikog gledanja u ekrane, provođenja vremena sa igricama, da djecu što prije uključe u neku vrstu fizičke aktivnosti.